mme mosebetsi wa bona le baruti bana be kileng ka fihla ke rungo hore ke qale ka bona e leng Bishop Bafana Stephen Zondo le Mapostola Tshitso Mokoena, Simon Mokoena, le moprofeta Paseka Motshweni Moporo wa Incredible Happenings. Ba matha ka sekgahla se hodimo haholo, ke bona ba ilo diela bana ba Modimo. Ha nke ka tshwara banono ka hla ka kgaola ditomo tsa kariki ene ba e palameng, e mathe se sena bothibo e be lo wela, manyoloi a tla itumela ka mmusong ka mahodimong. Mme Mokotola a fela etsa jwalo. Ho tloha 2009 re ile ra bona sekgahla se Mapostola Simon Mokoena wa Tirano a neng a hapile mabatowa diprovinsi tse ka hara naha ena ya South Africa ka kereke ya Tirano.